siyabonga yabangasekho ngoba sahlukaniswanga nazo yethu ithi sihlukene umzuzwana sophinde sibonane futhi. Imfundiso yethu ithi akuphelanga ngabo kodwa kukisimo sophila. Ngegama likayise benendodana nomoya ogcweleyo. Thatha kusankulunkulu namandla sifuna ukuthi sikhumbuzisane futhi sikhulekele ngokukhethekile zonke izihlobo zethu ezingasekho. Siyazenzela ke uNkulunkulu nomusa uyazi amamisa ayingcwele okuyibona umhlabiso hleze ukubakhumbula kodwa mkhathini umhlabiso ukubashwelezela. Sithi nalapho sibakhumbula kule nkonzo yanamuhla kepha besizocela ukuthi Nkosi wenze ukuthi singabakhohlwa nanini ngoba sixhumile empilweni yabo. Ake ubaphe ukuphumula umphumulela wafuthi uma baphumule ngokuhle esangweni lesihoko uma baphumule ngokuhle. Incwadi esinikeziwe esifanele ukuba mhlawumbe sincike kuyo ukuze sikhumbule abangasekho ithathwe encwadini yokuhlakanipha isahluko sesithathu ivesi le-19 nokususwa kwabo kithi kwakungathi incithakalo kodwa basethuleni. Amaqhawe sasihamba nawo awelela amaqhawe sasihamba nawo ukufa kuyohlala kuyimfihlakalo kuthina abasaphila. Ngineqiniso futhi ngiyakholwa ukuthi asebewelele ngane baye baqalilwe noma baye baveze bambulele kuhlanuke ngenye indlela ehlukile. Kithina kohlala kuyimfica abadala, kithina kohlala kuyimfihlakalo singayiqondi kahle futhi sohlala njalo uNkulunkulu simbuza imibuzo esalayo ngayo. Angikholwa ukuthi ukhona la indlela ongakaze athintwe ukufa. Ukufa uziletha kuthina ngey'ndlela ezahlukahlukene. Ukufa sesikubone kukude kushaya esifazini. Ukufa sesikubone sekusondele eduzane sesamukwa abasondele kuthina abathumile empilweni yethu. Engineqiniso ukuthi abanye bazophakamisa izandla bathi mina
ngazi ukuthi uyazi ngoba ngisenabani ekhaya. Uma akasekho, ubaba akasekho, ubhuti nosisi akasekho, mhlawumbe ngisele nobhuti omncane kimi. Uma ngabe sekugadle endlini ukufa kuzwela ngendlela ehlukile. Akube kusafana uma usakhulunywa ngokuthi usibanibani ulahlekelwe noma uhanjelwe ubani wakubo. Kodwa mhla amanzi angena ekhaya siyashintsha isihloko. Uma sizokhumbula abantu abangasekho, sizokhumbula labo bantu abangade besidlala indima ekhethekile empilweni yethu. Ngifuna ukuqala ngithi noma siyabakhumbula abangasekho, sibakhumbula ngokuhle abasenzela bona, abanye masibakhumbula sihlengezele inyembezi ngoba bazi bahamba singazange silungise indaba nabo. Namhlanje besimakhulekela bonke abangasekho, ngicela nibe kanye nami esimakhulekela abangasekho, uzungavumi ukuthi kube khona isithunzi songasekho, ithunzi lobumnyama ongasekho, lomuntu ongasekho elihleli phezu kwakho ngoba wena usabambelele kuye. Nginalo mqonjwana engithi mangithule ngikhulekela abangasekho bakithi, ngicabanga ukuthi banewindi elikhulu abahlala kulona, abanikezwe ithuba now and again, time and again, ababuya bazolunguza abasaphile emhlabeni, bafike ukuthi abasemhlabeni abakaze babakhulule. Bakhona bayaphila bajabule baphumule kuNkulunkulu, kodwa abakwazi ukuphumula ngokuphelele ngoba thina la emhlabeni sisabambelele kubona, sisababophe ngamafindo ukuthi ubuma ubekhona. Ukuba ubhuti omdala esasisele naye ngenkathi abazali bethu behamba sibancane usekhona, ngabe akunje ekhaya abesenikezwa i-time period ezulwini ukuthi azolunguza emhlabeni, afice wena uqanganise enhlizweni. Uma ebuyele emuva kuthiwa uyazi usasalelwe isikweleti emhlabeni. Ngizonicela abantu bakaNkulunkulu ukuthi uma kukhona isithandwa sakho noma wawuxhumene kangakanani naso, sikhulule sihambe siye ekuphumuleni kwaphakade, ebese wena usala wamukela izibusiso esizokuxusela ngazo, ngoba uma simbophe phambili naphambili akakwazi ukusicelela nezinto emuva ziyabopheka. Kunabantu abangena kwi-depression engazi ukuthi umuntu, how did I slip into depression? Awazi ukuthi uhlushwa yini. Uyasebenza, une-payslip, unemoto, unomuzi, mhlawumbe une-flat, mhlawumbe unabangani abakuthandayo. Every time uma uzothola izipho wena kubangani bakho, uthola izipho ezisile ezibhekile o-Louis Vuitton. Kungenzeka ukuthi yonke into yakho uyibheka yonke ihlangene, kodwa khona lento engagcwalisekile kuwena. Njalo uma usuhleli wedwa sebesuke bonke amatethuze bempilo yakho, uzifika unengcindezi. Kukhona isithunzi, kukhona ithunzi lobumnyama elibengamele. Uma leli thunzi lobumnyama elibengamele, ingoba uzange uzukhulule umphefumulo womuntu othile, uhambe ngoxolo uye kuNkulunkulu uyophumula. Uma usufika kuNkulunkulu usubika ukuthi uphumulile, ebese ukuletha kuwena inkululeko nezibusiso namagrasi. Abanye bethu sizivalele thina lezi zinto. Umzuzu nomzuzu sikhalela abantu, sitshela abantu ukuthi sizizwa ngasonjwana ngoba sesamuka bonke abantu. Kungikhumbuza isiqephu sala ngangisebenza khona, ngisengumpriest omusha, sengikhulakhulile nokho. Ngangisengumpriest omusha kuthiwa ngihambele isalwazi esasihlala endaweni eyiwa. Manje ngifica lokho kube ngifica uyahlawula, kodwa kuthiwa ngimhambele uyagula. Uma ngifika kuleli khaya la ehlawula ugogo, kunamathuna ngithayibana labo 10-11. Uyahlawula ke duze kwakho utshala la iduzane kwawo, akayikude kakhulu. Kunamaliba nje, kunamaliba kodwa utshala amazambane la, utshala ubhontshisi la, utshala yonke into la. Mangifika hayi ke ngiyaphelezela, ofana abajwayele ukuphelezela. Mangiphelezelo ahambe lo ehlele ezantsi, afika umbiza ugogo, uyafika ugogo ufake elijali ipinifa leli, uhamba nangenyawo, uyabona sekunamantsetse salwazi sami Nkosi sibusise. Kodwa siyawuthanda umsebenzi waso wasengadini. Uma ikhuphu kuthiwa nangubaba uzokugcoba uzokumukelisa. Hayi afika thinithi nyawo, athi mthonto asusele lepinifa afake ivathu. Phuma engadini. Lana msebenzi kufanele ahlanga, fake ivathu ahlale phansi. Mangibuza ukuthi gogo wasepa namali bamangaka la ekhaya, ubunomndeni omkhulu noma khona ihlobo nabangani ngoba inhloko elidala lasekhaya. Athi bonke laba balele lapha. Umyeni wami lo, izibulo lami leli, umagcino wami lo, sele ngedwa vo.
ngithi mina kodwa usekho ngiyaphila nyakazo uthi hayi uNkulunkulu muhle wangibusisa ngawo kodwa kwangibona kwakwakhe wabuye wabathatha. Akanamuntu ozomyisa ayomregistela i-grant, uziphilela ngokulima nje apha omakhelwane bese bayamnaka. Akanamuntu omunye emhlabeni useleyedwa for. Kodwa mina nawe kunabantu abahamba izolo ababetheleza kwesabagcinela lo mama mina wangihlaba umxhwele. Kwathi nama ngificwa isimo sokuhamba kwabantu ababeseduzane kwami ngakhumbula lo yagogo ukuthi wayengipheko noNkulunkulu wabuye wabathatha. Sikhulekela abangasekho bakhululeni bahambe. Kunabantu abangasekho makholwa athandekayo ababesenzela okuhle esithi ngesikhathi mase sihamba sithule sikhumbule ukuthi kube bakhona ngabe bayasenzela okuhle. Bakhululeni bahambe. Uma sibheke bona ukuthi basazosenzela okuhle ngeke sibabona bakhona uNkulunkulu azobavusa manje abazosenzela okuhle ngoba sibabelele kulabo abangasekho. Kunabantu uNkulunkulu abafuna ukubaveza manje afuna ukubagqamisa kodwa siyabaphebeza imihla namalanga asifuni ukubabona ukuthi uNkulunkulu ibona azobaletha eduzane kwethu. Ngani? Ngoba sicabanga ukuthi labaya basazobuya basazosinikeza okuhle. Asibakhululeni bahambe bazosivusela abanye abazosinikeza okuhle. Lo owayekade kunikeza uhlakani vuma ukuthi namhlanje kovusa umuntu mhlawumbe lo seceleni kwakho semva kwakho phambi kwakho uyena uyovusa uNkulunkulu ukuthi akulethele uhlakani obusha lobo awuthola kulo ngasekho. Mkhulule ahambe uphumule noNkulunkulu wakhe. Bakhona futhi abantu abangasenzanga kahle. Bakhona abanye bangasenzanga kahle. Bakhona abanye abangasikhulumanga kahle. Bakhona abanye esaba nofakazi ukuthi babengasifiseli okuhle badlule emhlabeni. Namhlanje akuthanga ndiki kuthina emhlabeni ehambeni. Uyabona uma uyikholwa kwafika isikhathi sokuthi kube khona umuntu omaziyo odlulayo emhlabeni bese kungazweli lutho kuwena ngokwazi ukuthi usuyathakatha. Ukulimazile yebo kodwa kufanele mangabe ngisho kuthiwa isinjani isitha sakho sesisusiwe emehlweni asemhlabeni akuzwele nakwena njengomuntu okholwayo. Sinenhliziyo eziphilayo thina sazana noJesu owaneke esiphambaneni elengela abalungile nabangalungile. Ngakho-ke mhlawumbe makhona abahamba sangazwela ndawo sathi asizoya ngisho nasemgcwabeni sathi asizokuya ngisho nokovela asizoya ngisho nakoduduza ngoba bahambe besilimazile. Namhlanje khumbula ukuthi loyo muntu nanamanje usabambele eduze nawe usaseduze kubambelele kuwe kunethunzi lobumnyama elilenga phezulu kwempilo yakho ngoba uzange ukuthi mhla uhamba owakuthuka ibandla owakhipha esikhundleni ngendlakahle emhlanganweni wezwa kuthiwa uyagula wamamatheka wedwa. Kuyafika sabantu kuyafika uzethi usibani banindlu yakhe ishawe yizulu uzethi uphahla lwile emzini kabani ungathi ndikwe kuleso sikhathi wokwazi ukuthi umelene noNkulunkulu awumile noNkulunkulu. Uma ngabe sokhumbula bonke laba abangasekho ngiyafisa ukuthi sikhumbule ukuthi inkonzo yokukhulekela abangasekho ibaxambili ngoba inkonzo yokukhulula bona kodwa futhi inkonzo yokukhulula thina. Inkonzo yokukhulula bona ngoba mhlawumbe babeyileli ithunzi azange sixole azange sibadethele azange sibakhulule bayithunzi phezu kwethu. Kodwa-ke uma sibakhulula namhlanje sibakhulekela sibadethela sibayisa kuNkulunkulu sibayise ekuphumuleni kanjalo nathi sizinikeza inkululeko yokuba sinabo abantu abazigqila yokuhlala njalo sikhononda uNkulunkulu wabathathelana wasiphucelani bona. Asisakholondi uNkulunkulu kusuka namhlanje sesiyabonga ukuthi basuswa ngoba ukususwa kwabo kwakuvuswa kwabanye ukususwa kwabo kwakunikeza impilo entsha kuthina yokuthi ngaphandle kwabo asibhekisa amehlo ethu kuNkulunkulu bese sisondela kuye sibe senjalo sibacelela ukuphumula kwaphakade. Phakathi kwethu kunabantu abaye bahambe bayobuza ukuthi kungani singazwani ekhaya. Kungani singazwani ekhaya kube nemisindo neziyaluyalo emndenini yethu. Ingoba mhlawumbe thina emndenini yethu
sithe makususa umuntu othile zathi siphimisa ngamagama ethu kwabanye abantu ufike kube nomhlangano obakhona mangabe kunesifo ekhaya ngaphambi kokuba khona umngcwabo bese kuphinde kube nomhlangano emva kwesifo kukhona amazwi aphinyiswayo ngaphambi kokuba kuba khona umngcwabo kunamazwi aphinyiswayo mase kudwatshiwe sekungazi ukuthi isimo silula sesizajwayela ukuthi akasekho esimthandayo bese kuba namazwi aphisayo aphinyiswa abantu abathile emndenini abanye bethu guilty as charged sithi kubantu abaphilayo ngeke kuphinde kufane ngokubana akasekho nithini kulabo abasela abaphilayo nithi akusobuye kuphinde yebo ngeke kuze kufane kodwa sinikezeni phela nalabo abaphila ithemba lokuthi uma siphucwe laba uNkulunkulu uzosipha abanye mayise sipha abanye uNkulunkulu sokuziseka futhi kuze kushaya isikhathi sokuthi nathi sidlule emhlabeni kunabantu la endlini abasagqilazwe ukuthi bona abagcina ukuvala amehlo abazali babo abagcina ukuvala ihloko zabazali babo kunabantu la endlini akuyibona babegeza abazali babo imini nobusuku kodwa bagcina uNkulunkulu ebathathile sikhuleke sicele uNkulunkulu ukuthi nala esesiphucile bona nala lezi inhlungu zilethe iminjunju enhlizweni yethu kodwa sizobacelela namhlanje ukuthi mabe khululwa ezulwini ngoba baba abantu besesemhlabeni babe bandakanyeka ezintweni zobuntu basemhlabeni mabakhululwe ezulwini nathi sithole ifreedom nathi sithole inkululeko ingakho mhlawumbe ukukhulekela labo abangasekho ukukhumbula labo abangasekho kuyinkonzo kuthina esinikeza igxathu lokuthi siye phambidlana singabambeleli kokudala kodwa sicela uNkulunkulu asiphe okusha uma isipha okusha uNkulunkulu usenza sivule amehlo ethu abheke kule ndawana nakule ndimana esikuyona ngalesi sikhathi shiye okudala sithi Nkosi sasinabo wasibusisa ngabo kodwa wasemuka bona ukuze siqale ipheje lisha leli thuba ke bantu bakaNkulunkulu esikhumbulayo ngicela ukuthi mhlawumbe sezenziwe zonke inkonzo uma sibakhumbula abangasekho sigcine futhi sikhumbula namagama abo siwaphimisa amanye awashokeki kahle awaphumi kahle endibeni zethu kodwa umsholo phansi igama lomuntu wakwenzelwe okuhle osubuza umkhohliwe ngoba mhlawumbe kade ahamba noma ngoba impilo ikunyanise ngokunye usuyamlibala naloma kwenzanga kahle uzomkhulekele umcelele ukuthula umcelele uxolo umcelele inhlala kahle ezulwini kanye noNkulunkulu uze usho mawuthanda ukuthi nathi siyenza ngoba ingomuso alaziwa ingomuso alaziwa ake sithi sikakhumbula abangasekho noma kuthiwa amaliba abo akude kangakanani kodwa nihlale bakhulekele ukuthi bakhuleke benabe khona nathi sisele nganeno esisemshikashikeni endleleni sikwazi ukuthola inkululeko singahlali njalo sivukelwa usizi lokuthi abasekho kodwa sibajabulele ngoba balinqobile impi yokufa kwasemhlabeni kodwa sebezuze ukuphila kwaphakade ezulwini Nkosi baphe ukumula umphumela wafuthi baze baphumule ngokuhle esangweni lesiboko baze baphumule ngokuhle siyakudumisa
asuke suseluthu uma kwenzeka ngoba baye bathi nathi bahlale ngathi sigcawini
njengamakhatholika esisholo phansi nje nathi sithi uJesu mangakangala uJesu somdali uJesu mangakangala uJesu somdali uJesu mangakangala uJesu somdali uJesu Oh